So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. طب احنا كنا بناخده زمان زد، الاتنين صح. زي امريكان وزد بريتش، ده الفرق. تمام. طيب so these are the names of the letters. So let me ask you، خليني كده اسألكوا في الأول، هسألكوا كلكوا وبعدين هاخد واحد واحد يقول لي الليترز كلها. What letter is this? What's the name of this letter? A. B. A. تاني. What's the name of this letter? A. Good. How about this letter? B. How about this one? C. This one? D. This one? E. This one? F. This one? G. Good. This one? H. This one? I. This one? J. This one? K. This one? L. This one? M. This one? N. This one? O. This one? B. B؟ يعني ده زي ده؟ B. برضه سمعان واحد. P. ايوه كده. ايه الفرق ما بين الاتنين، او ازاي افرق ما بينهم، وليه اصلا لازم افرق ما بينهم؟ عشان في كلمات هناخدها في الانجليش قدام الفرق ما بينهم الحرف ده، فانت لو قلتها بالحرف ده هيبقى ليها معنى، قلتها بالحرف ده هيبقى ليها معنى تاني. تمام. طب ازاي بنطق ده وازاي بنطق ده؟ ده زي حرف الب، بي، خلاص. لكن ده هو مختلف، هو مش موجود في العربي. بي، 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 وانا بنطقه لازم في هوا يطلع من بقي. يعني انا لو حطيت ورق قدام بقي او منديل، المنديل بسبب الهوا اللي طالع من بقي هتلاقيه بيطير. بي، بي، كأني قفلت بقي كده، جمعته كأنه قنبلة، وبعدين سبتها تفرقع مرة واحدة، فبقي بيقفل مرة واحدة كده وبعدين بسيبه يطلع. ف بي، بي، ده الإحساس اللي المفروض تحسه ببقك. تمام. فالحرف ده بي، بي، يبقى ده اسمه ايه؟ P. بي. B. وده اللي محتاجين نتمرن عليه، يعني الحرف ده هتبقى محتاج ان انت تتمرن عليه كتير، هو والساوند بتاعه لانهم تقال شوية. How about this letter? Q. Good. This one? R. Good. This one? S. Good. How about this one? T. Okay, this one? U. Good. This one? V. Good. This one? W. Double V is French. Double French. In English we say W. 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 W again. تاني. W. Good. This one? X. X. Yes. And this one? U. Y. This one? U. This one? Y. U. Y. U. Y. Okay. So again, what letter is this? U.
U. Again, what letter is this? U. U. And this one? Y. Y. Good. And this one? Z. A. Good. Any problems? أي مشكلة؟ No. Okay. Who is ready to answer? مين جاهز يبدأ؟ I. Who? حسن؟ آه. Okay, start. ها. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. أو Thank Z. you. Great job. Thank you. Who's next? مين التاني؟ مين عليه الدور؟ ممكن أنا. Okay, حسين. Start. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, thank you. But I have two notes. Just ثانية. Just a second. This one, G. G. G And this one, J. J. J So this one is what? G And this one? J. Yes, thank you. Who's next? مين اللي عليه الدور؟ يا جماعة استغلوا اللي أنا دلوقتي النهاردة. Okay, نورة. Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great job. Thank you. Okay, who's next? أقول Yes, محمود. A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. Great job. Thank you. Who's next? I am. Okay, مهند. Okay. A B C D E F J G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Thank you. But this one, W. W. Yes. Yes. Thank you. Okay, who's next? We still have Mustafa and Isra. Who can go? مين هيبدأ؟ تمام معلش هو فصل عندي مرة واحدة مش عارفة ليه. ولا A يهمك. Okay, A إسراء. B C D E F G H I J K L M N O B P Q R S T U V W. إسراء. إسراء. Think she's gone. Isra, can you hear me? Okay. Mustafa? مفيش شبكة. A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z. 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 Thank you. Just a second. Okay, so as we said, how many letters do we have? 26. 26. Okay. And now we studied the names or the sounds. دلوقتي خلصنا names ولا sounds? Name. Names. هو Good. انا الصوت جه ولا أنا مش عارفه في ايه. دلوقتي أنا سامعاكي. طيب يعني انا قلتهم كلهم وصلوا ولا انتي وصلتي لغاية الفي، بعد الفي ما سمعناش حاجة. مش عارفه هو ليه فكملي. بيفصل وبيخليني اعمل اخرج وارجع تاني. مش عارفه انا اول مره يحصل كده. النت ضعيف فعشان كده. مش عارفه. تمام. V W X Y and Z. Yes, great. Thank you. Now, as you said, we finished the names, and now we'll start learning the sounds of these letters. Okay? Right. The name of the letter is A. The sound is A. 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 عارفين مد بالألف؟ A. Okay? This one, the name is B. The sound is B. 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 So A and B. B. This one, C, and the sound is K. 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 So A, B, K. This one is D, and the sound is D. D. So A, B, K, D. This one is E, and the sound is eh, eh. So A, B, K, D, eh. This one is F, and the sound is or f. F. Both are correct. الاتنين صح. So we have A, B, K, D, E, F, or f. This one is G, and the sound is G, G, G. So we have A, B, K, D, E, F, G. الأحسن ليكوا دلوقتي اللي كل واحد يعمل ميوت ويحاول اللي هو يعني يعيد ورايا أو يقول معايا، لأن برضو هسألكوا فيهم بعد ما نخلص. تمام؟ This one is H and the sound is H, H, H. This one is I and the sound is eh, eh, eh. So we have A, B, K, D, E, F, or F, G, H, and eh. Just a second. This one is J, and the sound is J, 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 J. Like زي ما يكون كده في هنا حرف الدي وبعدين بقول ج ج ج ج. This one is K, and the sound is K, K, K. So these two الاتنين دول are the same زي بعض. C, K, K, K. Okay? This one is L, and the sound is L, L, L. Or أو L, L. Both are correct. الاتنين صح. This one is M, and the sound is M, M, M. Or أو M. This one is N, and the sound is N, N. Or أو N,
N. So we have A, B, K, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, or M, N, or N. This one is O, and the sound is oh, oh, oh. This one is P, P, and the sound is P, P, P. I need the air. برضو محتاجة الهواء. نفس الفكرة. بقفل ب ب فمحتاجة للهواء يطلع. This one is Q, and the sound is كوا كوا كوا. Like زي ما يكون these two letters الحرفين دول ال K and W together. كوا كوا. So we have O, P, and kwa. This one is R, and the sound is R, R, R. This one is S, and the sound is S. This one is T, and the sound is T.